Lapor PAMA jumlah 9 kurang 1 hadir 8, keterangan 1 dinas, laporan selesai. Lapor PAOP jumlah 4 kurang 3 hadir. Lapor PAOP jumlah 4 hadir 3 kurang 1, keterangan 1 izin, selesai. Lapor Rendik jumlah 12 hadir 7 kurang 5, keterangan 5 dinas, laporan selesai. Lapor Gakup jumlah 10 hadir lengkap, laporan selesai. Lapor Sidi Megami jumlah 30 kurang 6 hadir 24, keterangan 5 dinas, 1 izin, laporan selesai. Lapor SK jumlah 25 kurang 8 hadir 17, keterangan 6 dinas, 1 izin, 1 sakit, laporan selesai. Lapor SIM Mitra kita jumlah 6 kurang 2 hadir 4, keterangan 1 dinas 1 sakit, laporan selesai. Lapor Kamsel jumlah 2 hadir lengkap, laporan selesai. Lapor BJS jumlah 14 hadir 6 kurang 8, keterangan 8 dinas, laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Kat.